Orutindo rukugambwaho no rwa Rwendahi omurnyakinengo Rukunjiri district orutwire ryo mu mberambi ruri kuteganisa abatura okutambuza eby'emishuburo yabo. Abebembezo banyu nubaha naba Jeffrey Katambuka naba chairman ababo muri kureba kuba rukushitamo mu nchiko zabo zebyaro ebibasharamu bareba ezibakweta mu priority areas ebinte bahangwe barakweta gakoro mbyanga byanyu tamazimo ba chairman bahandika agomborora bamanyisa byagomborora konkito mu byaro byitu ebizubitu yinemu either nebye mahanda konkamwe abwa budget tutatwiceza kore bintu byo no muntu kumwe bimwe turuta umufezizi bimwe tugito mu kotezi izindi tuzo mu kotendijo mwene zitakumenya ngo umuyaga bangwe ndako mugiye muri ngwenda kuzitwara nanza kwija umukota erakorateho bwe tosharo kujya ngo no pipe sense to abatu nuko handi twakuba tuwizo drawingire bwe tubaze twirukanje ngaha urutindo turwitunka abantu kuya n'urutindo ruri kuyamba ihanga ryone abakanungu no bakuraba abakubana baruga kanungu bazari kungene baraba barukuruga rukungere barukuza kanungu baraba ngwe n'urwo ruguto kandi tuzakushemererwa munonga baheza kutukorera urwo rutindo. Aha wenjore rukugwanya mwinji mu district ya Rukunjiri kiteganise nguto hamwe n'entindo ebyaherize korwa ntutera abantu bita umuranga kugira ngo hagire kizibu cyubagera bagambe nabebembeza babo kandi na munonge mahanda ubu nubwire bwenjora umuhanda ko rugukoreriza kwe kubeta rutamaka nyinshi akari kubagwasisikiri. Bamwe mu batura basimira abebembezi babo okubashakira no kureta entunguka omucyanga cyabo. Nasima munongo mushijo gubya bakama kwizo mu gihugu mwanya katworo rutindo twentushasha nturushasha turwire nangwa ndi ambazi ya taso buzimandi yeba nyishasha konka kureba ngo twatungo rutindo nito twena tushemererwa baje katimbo timbo mwanya tempo kiba kizabuze twayamsa ba district member witu wa parliament jimu hwezi twamuterera isumu ko yakaye yayoza umujokerwa Isaac yatikaho gasha kwa Dan Basibye.